Kanti imibiko engamanga loba izindaba ezingamanga zimemetheka kanjani ngesiqubu esedlula ukumemetheka kweqiniso ebulenjini na? Kade ukwazi yini ukuthi amanga amemetheka ngesiqubu esiphindwe kasithupha ukwedlula iqiniso ebulenjini? Ake sikhangelisise, sihluzisise imbangela yalokhu ukuze siqondisise ukuthi iqiniso likhulelwa kanjani ngamanga ebulenjini. Okwakuqala, amanga adalelwe ukudunga imizwa yethu. Abasunguli bezindaba ezingamanga bakwazi mhlophe abakwenzayo. Amanga athunyelwa ebulenjini abunjelwe ukudala ukucunuka, ukwesaba, ukwethuka, kumbe ukujabula. Njalo thina abantu sadalwa ngendlela enza siphangise ukwaba ukuthinta imizwa yethu singazibuzanga kabili ngakho. Okwesibili, kulula ukubumba lokwaba amanga ebulenjini, kukanti ukwaba iqiniso kule migoqo lemithetho kumele ilandelwe. Kudingeka ubufakazi obuqotho ngalokho okubikwayo. Kufanele udaba loba umbiko ucace ngokugcweleyo okungathandabuzekiyo. Kukanti amanga awakudingi konke lokho. Umuntu ulakho ukuzikhandela ihungahunga, agebe ngemfanekiso loba kucindezela ilizwe eliduhisayo ngemizuzwana nje. Ngoba imibiko engamanga ayidingi kulandela imithetho lemithethwana ikhona, njalo yandise ukuhlelwa ngendlela ekhangayo okwedlula ukuliqiniso. Okwesithathu, imibiko esengalezimithiyo yiyo ebukeka isenza kuhle nxa sikhangela indlela yokubala esetshenziswa ebulenjini phecelezi i-algorithm. Izindawo zokuzikwejisisa ebulenjini zenzelwa ukuthi uhlale udingadinga okusegudwini. Ngokunjalo indlela zakhona zokulandelela okwenzakalayo zisekela kakhulu izindaba ezibukeka zilandelwa nguzulu. Ikakhulu ezithandwayo, ezatshiwa kakhulu, njalo lakulezo uthola abantu befaka imibono yabo kuzo. Okuyikho uthola abanye befaka upopayi laba abasetshenziswa ukulingisa imizwa yabantu phecelezi ama-emoji. Okwesine, imibiko engelaqiniso isabalala ikakhulu kumaqoqo abantu abalemibono ehambisanayo okufana lamaqembu ka-WhatsApp, amakhasi ka-Facebook, amaqembu ezopolitiko, kanye lamaqembu amabandla ezokholo. Imibuthano yasebulenjini efana nalo isuka ingeyabantu abathembanayo, okwenza kube lula-ke ukuthi ilunga lilodwa uma lingacindezela liphinde labe izwi loba isixwayiso esingamanga. Amalunga onke eqembu awakholwa masinya lawo manga ngoba esuka emuntwini abamaziyo. Okwesihlanu, imvama ukuthi abantu bayaba izindaba andubana bacubungelisise. Amanga andise ukusabalala agcwale ngesiphangephange ngenxa yakho nokho ukuthi abantu bayaba bese becubungelisisa mbayimbayi. Okumele sikuqaphele ukuthi amanga angavele asabalale agcwale kuzulu, ukuwaqondise kuba liphupho elingeke lifezeke. Okwesithupha, amanga andise ukuphindwaphindwa kanengi okwenza iqine sezwakala njengeqiniso. Ungaqhubeka usizwa loba ubona ulutho lunye kanenginengi ugcina ulukholwa loba lungamanga. Yikho okwenza iminakano elobungozi ingacitheki lula engqondweni zabantu noma iqiniso seliveziwe. Okwesikhombisa, iqiniso lihamba ngonyawo lonwabo ngoba kudingeka ubufakazi obugcweleyo. Ingcitshi ezithembakeleyo kudingeka ziqale zilucwaninge udaba, zehlukanise umgogodla lembambo, kuqoqwe bonke ubufakazi ngalolo daba, kudingwe lemibono yabochwepheshe ngalolo daba. Ngesikhathi iqiniso likhitshelwa uzulu amangabe sekukudala esabalele. Okwesishiyagalombili, kukhona abasabalalisa amanga ngabomo, ngakho kumele-ke sikuqaphele ukuthi akusiwo wonke amanga asabalala ngephutha. Amanye amaqembu kwezopolitiko, izigilamkhuba zasebulenjini, abantu bakwamanye amazwe, kanye lengatsha ezisebenza ukumemethekisa amanga nje jikelele ebulenjini zandise ukumemethekisa okungayisikho ngenjongo yokuphica kumbe ukudunga imibono kaZulu. Ukuze sizame ukunqanda ukumemetheka kwezindaba ezingamanga, asizifundise ukuma kancane andubana sabe loba yiluphi udaba loba umbiko. Khangela umsungulo walolo daba. Dinga isiqiniseko ngobuqotho balolo daba ngoba sonke isikhathi usaba amanga uyawamemethekisa, kukanti ulawo amandla kuwanqanda uwamisa.